أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Amma ba'd. Selamun aleyküm saygılı dindaşlarımız, kardeşlerimiz, böyle bir güzel nikah merasimge hepsilerinizge hoş geldiniz. Elhamdülillah. Bugünkü bizim toplanğanımızın merasiminin maksadı bizim dostumuz İsa din kardeşimiz bugün Adile'nin evleneyler, nikah ve bizler inşallah hayırlı niyetle mında geldik. Bizim yüce dinimiz İslam ruhbanlık anlayışını yasaklay. Öyle bir anlayışını yasaklay. İçtimai eğer bir adamın yanında umur arkadaşı olmalı. O zaman hayat nasıl bizler deyimiz da garmoniçli şekilde yürüseti. Bizim Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam o bizim misalimiz. Ve o bizge ayta hadisi şerifinde nikah benim kıymetli bir sünnetimdir. Kim ondan yüz çevirdi yapmadı da degen. Benim ümmetimden değil. Başka hadislerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge böyle ayta. Nikah benim kıymetli bir sünnetimdir. Kim ondan yüz çevirdi ahirete yanıma yaklaşmasın. Ve alimler ondan fetvanı çıkarırlar. Что nikah o nasıl diyeyimiz? Bir ibadet. Ve bizim hayatımız в общем-da ibadetle ibaret. Ve nikah o bir ibadettir. İkincisi de еще üçüncüsü şartı это mehir. Öyle bir şiptilni konusu siz aranızda обсуждать ettiniz onu. Mehir. Yok. Брачный дар degenini этот самый kelin tarafında kiyevge bahşiş наоборот. Киев tarafında kelinge bahşiş. Сейчас потом скажет подтасовал все тут. Это должно быть что-то материальное. Я просто эту штучку в машине оставил, я потом ее вам дам, документ напечатаю. Я должен записать, и свидетели должны знать. Что-то материальное, да, что-то... Не духовное, не духовное. Нет, ты так тоже сразу не кричи сейчас, не айтхану бежережем. Альхамдулилля. Милик ушах – это национальный пояс. Золотой? Да, или серебряный. Смотри, как на меня смотрит сразу. Бедный Бог рос вот так. Потом ахиш хаджах. Я тоже не буду варианты подкидывать с созлернызны отушенну сайтыныз. Там просто... А? Какой он сам захочет? Почитать нужно. Да, ну, что-то... У меня, знаете, что попросили? Потом я поменял. Потом ты можешь поменять. Скажешь, я вот это не тяну, давай вот это. Да, но, иншаллах, этот, бахнас. Мили кушак, там, на усмотрение мужа. Да? Там, серебряный любой, да, который он захочет. Иса у нас достойный парень, он этот. Срок выплаты махра. Не имеет значения. На усмотрение мужа. Все. Прочерк. Хояром. Шартлар. Иншаллах,
мекерінен қабыл етесіңіз, да? Қабыл етем. С махром. Алхамдулиллах. Тогда бақыңыз. Брачный дар. И ученчесу бұл иджабул қабул. Иджабул қабул – это обоюдное согласие, да? Мен Крым татарджа уже тогда сорарым сізден, татарджа аңлайсыңыз, да? Аңлай бет. Да. Все, иншаллах, мен Крым татарджа сорарым, сіз жауабыны бересіңіз, қабул еттім. То есть согласие дала в настоящем времени, как бы вот уже сейчас, не это, не Корея. Вот. Аузу биллахи минаш шайтани раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах'ın emrinden, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetinden sizler sorarım. Adile kızım, şahatların o günde siz Adile hanım, İsa Bey'ge, çiftlikке, ebedi umur arkadaşlıkka barmağa, onu sabırla dinlemege, oğa itaat etmege, hayırlı, sabırlı apakay olmağa, bizim dinimiz boyunca, adetlerimiz boyunca öz razılığını verdiniz mi, yani kabul ettiniz mi şu nikah kıysın deyip? Kabul ettim. Şahatlar işittiniz kabul aytkanını. Sizge inşallah İsa Bey sıra geldi. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın emrinden, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetinden sizden sorayım İsa ağam. Siz İsa Bey, Adile kızımızını öz kadın, öz avrat olarak kabul ettiniz mi? Kabul ettim. Allah'ın emrinden, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetinden sizden sorayım. Siz İsa ağam, Adile kızımızını öz avratım olarak kabul ettiniz mi? Kabul ettim. Elhamdülillah, men de şahatım. Allah subhanahu ta'ala da şahat, bizler nikah boyunca her şeyini yaptık. Amin. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve lâkibete lil muttaqin ve la udvana ila alel zalimin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Gufraneke Rabbena ve ileykel mesir. Allahu ekber kabira. Velhamdülillahi kathira. Fesubhanallahi bukra وعسيلا يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينك حسبي الله لا إله إلا هو وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا أولين والآخرين وصلوا على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين الحمد لله Бір-біріңізді уже теблих етебілерсіңіз. Артық законный муж и женасыңыз. Все, теперь можете друг друга поздравить. Все уже у вас в нормах, рамках ислама, шариата. Бір ястықте қарты олыңыз, біздер насыл дейміз. Аллах хайырлы бір, иншаллах хайырлық етсін. So far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. And Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I
you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing by being far from you. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You guided me from all the ways that were wrong. Indeed, you gave me hope. Oh, Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You guided me from all the ways that were wrong. I wanna thank you for bringing me home. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Güneşe bak, hayata bak, denize bak, yağmurlara bak. Ne güzel hayat bu maşallah. Sağına bak, soluna bak, insanlara mutlulukla bak. Ne güzel hayat bu maşallah. Hadi sen de bir dene, koy elini kalbine. Gül her ne olursa, gülmek sadaka. Gel katıl sen bize, koy elini kalbine. Gülmek sadaka, gülmek sadaka. Aç kalbini herkese ne olur, sonu elbet mutluluk olur. Gülmek sana yakıştı maşallah. Wow, wow. Kollarını açsana ne olur, kenetlenir herkes bir olur. Bu güzel dünyada maşallah. Hadi sen de bir dene, koy elini kalbine. Gül her ne olursa, gülmek sadaka. Gel katıl sen bize, koy elini kalbine. Gülmek sadaka, gülmek sadaka. Maşallah maşallah sana, her gün mutlu olsana demiş
demiş ki Resulallah. Gülmek sadaka, maşallah maşallah sana. Her gün mutlu olsana demiş ki Resulallah. Gülmek sadaka, hadi sen de bir dene. Koy elini kalbine, gül her ne olursa. Gülmek sadaka, gel katıl sen bize. Koy elini kalbine, gülmek sadaka, gülmek sadaka. Maşallah maşallah sana, her gün mutlu olsana demiş ki Resulallah. Gülmek sadaka, maşallah maşallah sana. Her gün mutlu olsana demiş ki Resulallah. Gülmek sadaka, gülmek sadaka, gülmek sadaka, gülmek sadaka. Gülmek sadaka. Hayırlı yaşlar olsun, yıllar geçsin, yıllar geçsin, yüzünden gayr duysun. Hayırlı yaşlar olsun. Egi, Uğur. İsa, dostum, can yürekten kayırlayım. Bizler de qo'shilamiz, chunki bu gerçekten de beklengan bir kun butun dunyoga. İsa Adile, baxtli olunuz. 36 yıl bekleyen bir yigitimiz, dostumuz İsa Bey bu güzel konu kaydetti ve ben bilişim o mutlak bu kunde bu mirasimini yapmak istedi. Çünkü bu kunde de doğan konu da kaydetti. Demek, hayırlı olsun, Allah bereketli aile versin. İnşallah çok balalı koranta olmaya Allah nasip etsin. Azdan bizlerge o'xshamaga da. Baxtlı ve çatlı olun. Sende kaç bala? Eki, sende. Eki, mende de 3 olacak kısmet olsa. İnşallah. Ya sizde de belki 3 olacak. İnşallah. Niyetleriniz var mı da? Var. Çok задумались эти старики. Hayırlı olsun. Aha, men bu daqiqani 12 yil bekledik. Biz beraber, men ayrı olarak 36 yıl bekledim. Этот день мы приближали как могли. Da. Allah bersin, sağlam bolunuz, baxtlı bolunuz, qorantаңыз qavi olsun. Аминь. Еще что? Вот Счастья, здоровья. Yok, что бы всем пожелала от души? Себе. У меня все есть. Пусть у тебя Мне жена тоже запрещает всё будет. по-другому говорить. Сақ селамет олыңыз, бақытlı олыңыз, балалы чағалы олыңыз, біздерді ұнытмаңыз. И если вы иногда будете присматривать за нашими детьми, ну чисто как вариант. Чисто как пожелание. Да. Ладно. Хайрлы яшлар olsun. В том числе и в этот раз я не туплю, потому что бүгін он туған күні, кстати. Хайырлы. Вот. И совместный хайрлы яшлар тоже olsun. Будьте счастливы. Между собой и между всех остальных. Зачем? Ну, так вот. Все, кайфуйте. Давай.